Ankole presidential hub inesha ngo muri muko Rubaya Kashari mu district ya Mbarara. Habu AG niyo kushomeramo abeje ba Ankole kandi mukuru wihanga yashobora bigendo byo kombeka itendo kereri. Mu district zanyu abana baremera kutambuka cyamushanju zo mu secondary ni bangahi ariga nibenye muno Karamoja n'abantu kinana na abana kinana na munani tuba kutambuka kuzo mu secondary nani uko kiri kityo ngono mushangogo imabemezi muno gwekendesereza abo kuba ibi tukora tukurite kugira ngo n'ibya politics na yabiha mawe n'ingwani muga ibakora bagamba ya n'ingwani ndeba abana ndeba ha ntubahabara batakura aba UPC na DP zabo na bamutesa ibi mukora ibitarimazo nibyo kubahindukana ibyo kubahindukana muri cyo kitetekenge ngo mukora abantu bonka naranga naho nabana abareba mbona hati abaremeshize za fizo mu mashomero ga government zero kubinga abantu mu mashomero n'eshome y'amani atokwe turuza twino kwikiza n'ikintu mukakete isa mukajunwa kako barokore bagira ngo bayetese okwigura itendo kireri ni kimwe ahavunanzibwa obire buri aharutaye rwa president omucyange cya Ankole akwe ecyanyu kandi nyenango buri mu rukaze mu ishomero rya government ya primary urugombo raze mu ishomero rya government ya secondary rero abana baryuma kagabo bashome batahi ateje shoza iyo kurara iyo kurya tekwitingesi tere kwate no kushoma wahora tayewa nyondi yaha president general ngashomera hantanda mkwekurese ko bondeka kampo merentanda omukutaya yoko president yakwataraho ekanisa yakaguhanzya nente igana okubahwera kongera antase ekanisa ejin ezanje starza government iko na government kutongoza kiramo tokoza kiramo cya hanga bakajya muri zabo ndingo neza government ezangigana ezarigera habu na ibiri ati neto mtwaro ngone yawigana na zhelezeke. This industrial hub prepares and skills people to go and be job creators. However, the admission currently this is small because this hub serves 17 administration units. Ahabwo kugira cottage industries kandi ogo mwanya ni gutraininga abanya-Uganda kwenda ngo bagire ubwenge uba kubasa kosa omuko wabo utagire kuza no mutawuni namushrekera mu program y'igininya no kucyanoringa ungani ndebaza abo kwa ni mwanyorende ni mwankurize ni mwampabwiri mwe bare kwija kurebe mukono y'umwana wanyu muzeyi no kukusima habo kuba imwe minyeto mwe President Museveni ari kwija omubutegekero 1986 aha abana rukuma babire bazarwa nichore kwangu abana bari kwika igani 17 bakabafu hari rukuma babire bazarwa ekikumanyisa ngo aha ya muriho rukumi umurimu igani 17 mukabire mwazi kirwizindukire mpate murongore kijambo. Ankole presidential industrial hub yaba hub eya mushanju okwetora ihanga ryona gashakwa Senyomo Gideon.